Ya pinidispensación el presidente del Nación, Presidente Rodrigo Duterte, para con el mga familia del mga soldado, quien niya muri na patikulsulo esta semana na un encuentro kontra Abu Sayyaf. Raro oportunidad que uhi kita un presidente ta pinidispensa para con el mga Pilipino, que dolorido este tiempo. I am sorry that this has to happen. I do not want it happen again. Kung maaari lang. Ya sucede enfrente mismo del mga familia del 15 mga soldado del 35th Infantry Battalion y otros pa mga miembros del AFP que presente na necrological service para el 15 mga soldado na West Mincom. Por causa con el incidente del mutilation o cortada de pescuezo con el soldado, si Private First Class Jason Falca Santos, ya reitira el presidente para no kopya con como cosa taas el mga Abu Sayyaf. Di naman tayo magkaintindihan. Huwag mo naman yung mga ganun na style na sirain mo ang katawan ng tao. Wala sa akin yan. Lalaki tayo. Alam natin mamatay. Siguro hindi ako nagsundalo kasi takot ako mamatay. Por causa con el cosa pasa, el mga bien emotional familia masking kilaya. Ya puede resolver ambunamente por causa ng mga palabra del presidente. Del pasaw dia, 1 por 1 ya dali departure honor el West Mincom kanila para llevaya kanila na kadaigwalan probinsya iman junto con el di ilang mga yadeha familia por último días. Asigun na West Mincom, tiene bastante fondo el para dali con el mga familia del soldado. Puera pa aquí con el cosa dali el presidente kanila del dia del Miyerkules. Albert Luna, Dateline Zamboanga.